Pozrite si nasledujúce video pre váš bezpečný dom. Watch the following video for your safety instructions. Prosím, venujte pozornosť. Pay close attention. Bezpečne upevnite váš gitarový pás na gitaru. Securely fasten your guitar's belt on guitar. Orálny sex je pri tomto lete zakázaný. Smoking is strictly prohibited on this flight. Použite 2 bary s alkoholom, ktoré sa nachádzajú po bokoch miestnosti. Use 2 bars with alcohol located at the sides of the room. Prvé 4 rady sú určené pre pogo. The first 4 lines are designed for pogo. V hustom davu pred pódium použite záchranné vesty. In the dense crowd in front of the stage, use life jackets. Pri poklese tlaku použite kyslíkové masky. As pressure decreases, use oxygen masks. Nasypte do kyslíkovej masky marihuanu a voľne dýchajte. Add to the oxygen mask marijuana and breathe freely. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný let. Thank you for attention and have a good flight. Ladies and gentlemen, Captain Cook must be a motherfucker. This fucking flight and motherfucking comfortable. Thank you. Ja som maláč,